I dobar dan i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ćemo igrati Minecraft. Tu sam pripremio neku mapu za vas pod imenom. Uglavnom mapa se zove Island of Junara. Ne znam da li sam dobro izgovorio, ali me zaboli kurac, tako da... Taj point ove mape je to da ću vam objasniti usput, tako da moramo sad ovo da startamo, tako da uzmemo iz ovih chestova šta ima. Tako da, ajde da krenemo. A jebe dan. A jesam spor. To. A jebi ga. Ništa, idemo dalje skakat. A da li ćemo sad umrijeti? Fuck! Ali nema veze, jebi ga ljudi. Od ovoliko vode mi na bok, ali nema veze, boli me kurac ono. Dešava se, jebi ga. Sreća pa nismo imali ništa. Uglavnom, šta je point ove mape je da istražimo sva ostrva i uz istraživanje da... Kako se zove ovaj kurac vam? Samo sekund vidite ovaj vam, znači trebamo tu blokove da napravimo i da poredamo sve ove, znači treba nam, ne znam, dosta dijamantskih blokova, znači sve po 2 bloka tu se stavlja i onda na kraju se povuče ova tu ručica. Pošto sam ja igrao već prije možda 6 mjeseci, 7, nemam pojma, znači nekad sam igrao u mapu tako da znam koliko toliko, pošto se igra na, igra se na 1.12 verziji tako da, pošto je zadnji update ove mape je bio na 1.12, tu imamo kao neke chestove da ostavimo stvari tu. Tako da jebik. Uglavnom ovo će biti kao neki let's play pošto neću da puno katujem mrskom jebika. Tako da... Opšički, jebote dan. Bolji početak nije mogao da se desi jebika. Ok, uzet ćemo i ove, kako zove... Ovo iz džungle ba nešto, nemam pojma. To mi treba, to, ovo i ovo, znači... Vidi se, gledaj gore komandni blok, jebote dan. Uglavnom, mogao sam tu jedno drvo da bacim. Ne znam zašto će mi ovo trebati, ali eto. Tu jedno i tu jedno, tako. Ajde da napravimo onaj cobblestone generator, aha. Ništa, uglavnom sad ćemo istražiti koji je tu ostrvo, ono, pa ćemo vidjeti da li imaš da... Tu... Gledaj sad ako failam jebote dan. To je to. Mislio sam da ću failat ovaj generator, ali dobro i nisam, jebi ga. Sad ćemo probati da vidimo tu koji ostrvo, da li ima tu šta god, jebi ga. Pošto nisam prešao cijelu mapu, da to sam zaboravio reći. Igrao sam mapu, ali nisam prešao cijelu. Došao sam, znači, možda do ovog tu i ovdje nešto malo, pošto sam tako... Tad mi nije baš bilo zanimljivo, mislim... Tad mi se nije baš igralo toliko, pa sam samo onako počeo bez veze, jebi ga. Ali sad mi se ajde, probat ću da prijeđem s vama, jebi ga. I to da snimim, jebim dan, jebim. Kontaž. Jebote dan. Valja sad ovo kopat, jebi ga. Ništa. Skupimo ovih kamenčića da napravimo sebi bolje stvari. Koji FPS drop izlomi me, jebote. Jebem ti shader se ti jebim. 30 FPS-a. Aj bože, sad igraš IT, jebote, život. Ok, 20 FPS-a. Nisam li da ostao bez hard diska, jebem ti. Evo ga, vraća se u normalno, dobro je. Nešto me ufat ba FPS drop, nemam pojma šta je ovo, šta bi moglo biti. Možda zato što imam shaders ili nešto tako, jebika. Inače, možda 10-ak epizoda more biti od ove mape, tako da... Aj, dovoljno mi je ovo, dovoljno, jebika. Da li imam crafting table? Ne, jo. To... Uzet ćemo i ovo ovdje. Odmah to fiksamo. To... To treba... To... Tako da... Jebem te u vodu, mogu sam je i zatvoriti. To ću s vremenom uraditi, nema veze. Dobro, znači šta mi je sljedeće da uradim? Ajde, napravit ćemo ovo, znači da
možemo sebi farmat hranu i tako te stvari. Ovdje imamo ovo, ali na čemu da ispečemo ovo što imamo? Ništa, morat ćemo drvo za početak da koristimo. Znači, cilj mape je da prijeđemo, znači, sva ova ostrva tu, kao ovo. Ima, znači, možda 1000 ostrva. Ostrvca, nije baš ostrva, već ostrvca, jevi. Razumiješ. Ajde, uzet ćemo i ovo tu drveta, tako da. Ništa, ajde, probat ćemo praviti put prema ovom vam dijelu. Jebem ti. Nema čovječe kad ti nemaš ništa. Ovdje kao imamo shop neki, to sam... Ovdje imamo kao neki shop, ljudi, tu uglavnom možeš kupovat neke stvari, šta ja znam, nemam pojma. A ovdje imamo uglja, jebika, ja stavio drva. Koji fail, bože. Nema veze. Dobro, uzet ćemo to. Jebem mu, dan mu jebem, ko mi sad... Jebem ti s tim, ti jebem, što nisam ugasio, jebem ti dan. A neću, boli me kurat, mrsko mi slasiti. Ništa, ajmo napravimo jednu sjekiru tu da možemo uzeti drva i da idemo praviti tamo most prema ostalim ostrvima, ili kako se već zove, nemam pojma, jebi ga. Biće ovo jebeno, da. Hardcore jebi ga. Boli me kurac. Nismo normalni, jebi. Evo da pojačam malo zvuk da vam se čisto bolje more čuti, jebi ga. Pošto meni nije baš potrebno toliko zvuka. Ma mogu bi ja i zatvoriti ovo, kao, koji će mi kurac tu, ta voda. Al me lome frame-ovi, bog te vidio. Jebi ga. Loša mi grafička, šta ću ja, jebi ga. Idemo tu. Malo ćemo slomiti ovog i ovog. Idemo sad. Tako. Ništa, idemo, znači tu, ovo je kao prvo ostrvo, taman imamo i vune, znači da napravimo sebi onaj krevet, tako da ne moramo prvu noć onaj kak zove. Jebem ti FPS, šta je ovo 15, bog te, hajde vrati se u normalu, ba šta me drkaš tu, jebu. Jebem ti kompjuter, vaki, tačno ću ga baciti u prozor, je. Ništa, onaj, uglavnom imamo tu i kao neke skrivene čestove i tako te neke stvari. Samo, ali, ja mislim da na ovom nema, pošto nisam igrao baš cijelu mapu, tako da, to sam već rekao, jebih. Nemam baš, tu, ovdje imamo kao neki mač, dobro. Dobro, ova prva, kako zove, ova prva ostrva i nisu toliko teška za prijeć, ali jebih ga. A ovdje imamo kao neki knjiga, ali zato me zaboli kurac, jebih. Koji će mi kurac? Tu stavim, okej. Imamo apple, Idemo, to. Joj, kud baš ovo veliko drvo, jebem ti, dankaj ti, Mrsko mi ga farmat, Okej, ovo je prva noć pada, ljudi moji. Ljudi moji, pozdrav svima, pozdrav svima. Ništa, idemo staviti tu. Ništa, mogu bi ja napraviti sebi kuću ovdje, jebi ga. Ali to ćemo s vremenom napraviti, nema veze, sad mi nije potrebno. Idemo ovdje ostaviti neke stvari. Vidjet ćemo mač, kramp, ovaj mi nije nešto potreban. Imamo i ovdje drvo jedno. Idemo uzeti ovo drvo, tako da. Mada bi trebao ove, kako zove, ove staze prema ostrvima praviti od kamena, pošto ga imamo najviše, jebi ga. Ali eto, mi ćemo praviti od drveta tako da nas boli kurac. A napravit ćemo koji u bakljicu, kako se zove već, tu stavim, tu, nek jebi ga, nek bude odsvjetljeno, šta ćemo jebi. Život je kratak da bi se živio u mraku, jebi ga. Ne idemo uzeti još malo kamena, tako da idemo praviti prema ostalim ostrvima. Normalno. Tako da, jebi ga. Nadam se da ćete uživati u im let's playerima, koliko god da su dosadni, jebi ga. Mislim, ovi u početku će biti dosadni, ali valjda će posle biti zanimljivije, jebi ga, što da kažem. Normalno, to znaju svi. Aldo je Loka najjači, brat. Ajde. Jebem ti. Kako me trka ova FPS, ovo nije normalno, jevo te život. Šta mi se trzaš tu? Šta mi šištiš ko neki Pekineza?
Ovi shaders su onako solidni, nisu nešto baš najjači, ali eto, solidni su, jebi ga. Noćno su malo lošiji, ali preko dana šibaju, jebi. Pošto koristim ono najlošije moguće shaderse, tako da meni je i ovo sasvim, ja sam sasvim zadovoljan i s ovim, jebi ga. Razumiješ. Ajmo 30, ja mislim da će jebem ti u majku. Tu. Mislim da će 30 biti više nego dovoljno za početak kamenčića. Ništa, da li ćemo ponijeti, ostavit ćemo je od drveta u slučaju da padnemo, jebi ga, otkud ti znaš, može se desiti da nam se omakne i padnemo i gotovo. Ništa, uzet ćemo jednu kantu vode, to ćete vidjeti sad zašto će nam trebati, pošto da se spuštamo dole lakše. Op, tako. Pravit ću malo veće ovako puteve, pošto nikad se ne zna zašto može zatrebati. Op, ti me uznemiravaš, jebi ga. Tako. Uzet ćemo i ovo, i ovo. Da li ćemo u ovoj epizodi napraviti prvi blok možda, ha? Šta vi mislite? Vjerovatno nećemo, jebi ga. Okej. Odlično. Tako. Idemo sad prema ostrvovom vam laganica, znači... Normalno. Okej, treba mi... Ovo. Da li možemo skočiti to dolje? A dolje ćemo sve jedno nafarmat, kako zove, drveta, pa ćemo se popet nekako... To. Ma jaba, popet ćemo se dogod nekako, ne vezi. Šta imamo ovdje? Okej, imamo armor, imamo tu neku knjigu za koju ne... Ma boli me kurac. Uzet ćemo stikove, drvo normalno, ali mi mačevi nisu baš potrebni, jebi ga, koji ćem kurac. Uzet ćemo i ovo zbog hrane, jebi ga. Nek se nađe i za hranu, jebi ga, normalno. Razumiješ, tu smo već bili, idemo ovdje. Okej. I ovdje imamo, treba će nam ovo kao hrana, uzet ćemo i ovaj seed, tako da. I ovo ćemo uzeti normalno. A mogu sam uzeti ove čestove usput, jebi ga. Nikad se ne zna kad može zatrebati. Znači idemo, imamo još jednu tu kućicu. Kao kod ovog možemo tradat neke stvari. Šta dobijemo sad malo? Efficiency, da li dobijamo šta? Efficiency 2. A bez veze. Jebi ga. Nisu ti baš neki trade da vidimo. Dobijamo jedan dijamant. Pickaxe koji je do jaja. Tako da. Uzet ćemo sve ovo, pošto nam može poslužiti kad tad, jebi ga. A neću izaći. Zašto se nije aktivirao TNT? A dobro, vjerovatno, pošto nije to ta verzija, mislim još to ta verzija, ovo je za 1.12 jebi ga. Jeff, ma koji će mi kurat? Daj vam hranba, evo te knjige. Uglavnom ova mapa ima kao neku priču, ali me baš i ne zanima priča, sam onako... Ne. Ništa, sad moramo nafarmat drveta da bi se popili do gore, znači dio, brate mili. Samo malo. Gdje je onaj zec, jevem u familiju. Ništa, ne mogu ga pogoditi, jebi. Hajde da vidimo doljano ostrvo, samo malo ovako. To je... eno, dolje ima chest još jedan. Super. Idemo dolje prema chestu da vidimo šta ima dolje još. Možda što ima interesantno. Samo da ja ne padnem ovdje kako je krenulo. Idemo dolje lagarica.
Znači idemo se lagano spustiti prema dolje. Dobro, ovo na početku ova mapa i nije baš toliko interesantna, jebika. Ali poslije zna da bude interesantno, jebika, kad dođu oni zajebani fajtovi protiv bossova i to. Okej, idemo dolje lagano. Super. Idemo to. Okej, tu. 4 emeralda i endermite. Ne zanima. Znači sad moramo gore da se popijemo, a jebika. Čekaj pa, imam ja vodu, jevu, Op, to su. A neću da rizikujem sa vodom, jebika. Nisam ja pro igrač, je, šta ti? I šta ide, to. Tu. Ništa, mislim da smo istražili ovo ostrvo do kraja, jebika. Ništa, vrijeme je da se vratimo gore pa da idemo dalje, jebika. Pošto mislim da smo istražili ovo do kraja, jebika. Gdje smo ono? Samo malo. A daj nas tamo smo bili. Super. Uzet ćemo još vuda, uzet ćemo još ovog drveta, pošto ne znamo kad nam može zatrebati, jebika. Kontra da obiđe makar još 2 ostrva do kraja vida, tako da idemo gore sad laganica se popet. Koliko još treba malo. To, još jedan gore. Okej, znači sad imamo ovaj van put kao, okej, idemo tu. Samo malo da uzmem ovako drveta, to. Sad nas boli kurac, imamo materijala da gradimo pričeve lagano. Okej, još nismo blizu, jebika. Da li sad možemo do kuće? Može, laganica. To. Biće ovo zajebano, jebika. Ovdje imamo neki kao mob spawner, a dobro. Gdje mi je kram? Uzet ćemo ovaj drveni, gledajte sad ovo. Ne mogu do kući. Frame dropom me ubiše, jeve. Op, tu skočimo, lagano. To je normalno. Idemo. Uništi ovo. To je to. Ok, uništi ovo ovdje. Da li imamo ovdje sa strane neko ostrvo? Da je blizu. Morat ćemo i ovo gore posjetiti u neko od narednih epizoda, ali mislim da je gore baš zajebano, da imaju neki kao bossovi ili nešto tako slično. Tako da ne da žurim tu baš. Idemo znači sad prema ovoj van kući. Ništa, i probat ćemo sada uradimo još šta, pa valjda tu je kraj videa, jebika. A jebem ti FPS šta me drka cijeli video, jebote. Ajde vidimo sad znači. Pa dobro, mislim da bi to i to moglo biti. Ja mislim da bi to moglo biti od ovog videa. Da dođemo do ovog van dijela i to je to. Idemo ovako. To. Samo malo. Tako, to. Idemo staviti tu vate. Idemo to. Super. Sad ide vjerovatno malo zajebaniji dio. Mislim da sam ovdje već i igrao kao. Ali nisam još. Ne sjećam se baš. Idemo gore da vidimo. Ovdje imamo X. Super. Trebao sam se vratiti tam da ostavimo ove sve stvari, ali nema veze sad, jebi ga. Ajde dok se ne napuni inventory i igrat ćemo. Imamo ovu kao pecaju kao. Sharpness 5, knockback 3. String mi ne treba, tako da ćemo ostaviti. Idemo tu, skočiti. Da li imam torčeve? Šta? Tu.
super. Jebote, ja ništa ne vidim, samo malo. Vidim, tu je kao... Čekaj, koji sam stavio? Peaceful, jebote, jebote, cijelo vrijeme bilo na peaceful, evo zaključio sam na normal, nema veze. Jebite ga, failo sam. Zato se nismo stvarali, jebi ga. Ajoj. Ma ništa, jebite ga, bilo je na peaceful mode. Aj, sad ćemo valjda popraviti. Sad sam valjda to popravio, sad je normal, jebim ga. Ali sad je meni, kad ja nemam torčeve, šta ćemo sad? Aha. Šta ima ovdje oko? Da vidim. Ovdje kao nešto. Interesantno. Ovo, da li će mi trebati koža? Pa, možda hoće, možda neće, ali nema veze. Čekaj samo, koja je razlika? Čest? Trap chest. Ok, napravimo torčeve i probat ćemo da istražimo cijelo ovo mjesto, jebi ga. A ne, jebem ti string. I upati nas i noć, jebi ga. Sad će nas noć jebavat, ali nema veze. Kako se loše vidi s ovim shadersima, to nije normalno. Video. Znači, ja jedva vidim to ovdje, znači prvi 5 blokova i to je to. Okej. Šta imam tu, to, kao. Imamo i ovo. Da li će mi trebati ovaj sort? Ajde, idem ja TNT, ja ćemo misliti. Nema veze, to nek stoji. Idemo sad na drugi sprat gore da vidimo šta imamo. Polako, prijatelji. Nećemo... Ajoj. Kako ovo? A jebem ti, glupi armor da ti jebem u pičku. Jebo te i leder te jebo i ono sve te jebao. Jebem ti gluposti, jebem. Ništa ljudi, trebao sam ovdje meštini završiti prije epizodi, jebem, dan mu jebem. A ne može glupi leder armor, bog te, ne vrijedi pa. Ništa, ajmo sad moramo tam jebem dan. Ali nema veze, haj probat ćemo nešto uraditi. Još i ovaj se kurac tu stvorio. Aj mrš odavde, ba, kupan jedan. Jebem te, ustak te jebem. Jebem ti. 2 puta u jednoj epizodu umrijet, bog te, pa ovo je nemoguće. Čekaj. A mislio sam skočiti. Nema veze. Ništa, jebik, drugi dead. Au, bog. Šta ovi bog te imaju kao neki armor, jebem ti spajdere. Vidi pa, čovjek pa prolazi kroz ovu ništa. Vidi bog te kakav armor imaju, viži pa. Čekaj. Jebem ti gluposti, jebem. Kurca, ne mogu ni da ga ubijem. Zgličao je. Jebem. I ovi otrovi bacaju. Ništa, ja sam već 3. put u epizodu umro. I to je sam sebi... Pravo. GG. Jebem ti. A jebem mu dan i armor da mu jebem u pičku. Čim sada idem tam, koji kurac? Niti hrane imam, ni koji kurac. Aj, gluposti, jebem ti vaki početak da ti jebem u pičku. Glupo, nema veze. Šta imam ovdje, nemam ništa koji kurac. Aj, šta morat ćemo sad igrat pametnije, jebi ga. Ne vrijedi više se zalijetat na njih. Odošli mi bog te stvari dolje. Da li sam imao onaj mač bog te ili je on otišao sa njim. Aj, jebem ti. Samo da mi nije ošla ona sjekira. A dobro je. Ostale su neke stvari, makar. Aj, bog te. Što je najgore, ovi neće ni goriti kad je dan, je. Šta je ovo? Jebem ti protection svaki da ti jebim. Super, ostalo mi je dosta stvari, to je to. Ne! Jebem ti kevu da ti jebem u pičku šugavu bolesnu, da ti jebem ja mater u pičku. Odi vam mamu ti jebem u pičku, daj umri sad jebem ti mrtve da ti jebem.
Super, kakav protection, jedan dobro i nije nešto. Jebem li ti leder da ti jebem, zbog tebe sam umro. Da li mi je ostala nas sjekira sa... Super, smite 8, super. Dobro, ostali su makar ove rude, ima li još nešto da mi je ostalo? Ne čini da sam vidio još neke stvari, što je super. Bravo, ja 1000 stvari dobrih, ja uzmem jebe... String da ti jebem. Koje gluposti čovječe, sve neću imat, jebute da, jebem ti sjenu. Daj mi nešto dobro da me ostane. To ne treba. Dođi. Ovdje najjači mač. To, tako. Puši kurac majmune. Daj mi lopat. Jebem ti da. Bi kad udare ubiju Boga u tebe čini. Dobro, paš ćemo sad na health. Samo da pobacam. Okej, ko da mi sam čuo nešto, nema veze. Šta mi ne treba, to ne treba. Super. Dođi. Tigaj, mali ne pačim. Ili ti kevu da ti jebim. Daj Bog te ima, šetak gram da pogledaj. Moj glupane. Kako se upecam na ovo, nije humano, laha. Čekaj. Eno mi još gore stvari, jebem li ti sunce da ti jebim. Ili daj. Ma ti si bol, pa ne, ti si bol. Pa uvijek, šta ih ima? Ne. Najgorak udarani što su kako se sve. Što imaju poison, malo falo mi jebute. Aj puši kurac jebe i kevu. Ajde umri jebote, da. Jebote, bolje sam... napadaš me dok jedem mi te usta tebi. Da li sam se respawnala ne stvari, Bog te vidi, da li je moguće? Da li sam ja retardiran, jebika. Ja sam mrtav po 3. put u ovoj epizodi. Ništa idem ja ostaviti ove stvari tako da boli me kurac, ono što je bilo nestalo je jebika. Da li sam izgubimo X jebika? Gdje je kurva? Idemo laganica gore. Prema našim spawnu. Tako da... Isfailali smo, ali i dalje se držimo, tako da jebika. Jedva smo izašli žive glavi, dobro. Da li imam torčeve? Dobro, da. Ovdje osvijetlim da mi se ovdje ne bi sparali, jebote, da. I opet me FPS drka, pa čovječe, baži, ne veze. Da vidimo, ostavit ćemo šta god mi nije potrebno. Ovo možemo uzeti, to. Treba će meni više čestova, ja mislim. Nemam ni drveta, pa da li je moguće? Da li je moguće? Ništa, ja ću možda izvan snimanja, kako zove, napraviti neku kućicu ili nešto tako gdje možemo ostavljati stvari ili nešto tako slično. Jebote život, kakva epizoda, čovječe boži, ne, ispećemo na drvo, nema se jebika. Aj, bez. A vidi ovdje imamo coal, boat. Sačekaj. Moram kamen nafarmat, jebem ti dan. Da li imam pik? Tu imam ovaj što cijepa, bolje nek dijamantski čovječe, gledaj. Drveni, a cijepa. Goriva. To je to. Treba makar jedno 15-ak, jebik. Brže. Još brže možete. Možeš ti to, to je to. To, tako, to pretvorimo u slebove i idemo vam laganica. Ja mislim da ugalj možemo čak i ovim drvenim kampom jebike, da li to ide 10 puta brže nego. Ništa, to je bilo od ove epizode, mi se vidimo u sljedećoj gdje ćemo nastaviti da istražujemo ostrva i probat ćemo da napravimo koji blok da stavimo tamo, to bilo.